ću igrati FIFA 15. Možda ste vidjeli tim, ako niste. Pogledajte ga. Špicu Mario Balotelli. Sa njim je Higuain. Kemo nam igra Sinje. Imamo Gomez. Turbe. Sid je Kontrapija. Laban Tonali. CB Mexes. CB Cezar. RB Deservetri i Go Viviana. Znači, mnogo mi se ovaj tim sviđa. Znači, igram turnire igram turnire Semi Pro. Jednom sam taj turnir pobedio i sada igram i odlučio sam da snimim finale sada. Znači, sad ću snimim finale, igramo sa Francuskom, mislim. A Kondogbija, znate kako je dobar. Znači, lik mi se sviđa ubica. Znači, lik igra ubija. Mnogo dobar. Znači, niko ne može da ga plati. Tako i Messi. Igrao sam protiv Argentine. To. Evo me ljudi. Vratio sam se. Idemo na tu utakmicu. Francuski tim. Ja se čujem, igram protiv kompjutera. Nema im Benzeme. Ne znam gdje je. Ali dobro, nema veze. Ćemo igrati na utakmicu. Tako, ajmo ti da se ići. Utakmice. Ajmo. Ide. Higuain. Ušto mi šteka zato što snimam Balotelli. Mario Balotelli. Gubi loptu. Balotelli. Brani. I gol. Balotelli. Kakav gol. Balotellija. No. Vidite, niko ne može da ga prođe Kondogbiju. Znači, mnogo mi se sviđali kako igram. Balotelli. Aj. Dodaj. Nije bio u offside. Jao, šta si omaš? Šta je omaš? Odbrani. Dobro. Ajde. Tako je. Mirno. Šta mu radi? Ne to. Ajde. Juri ga. Znači, u sljedećem klipu očekujte top skik. Znači, sad imam 90.000, 100.000 i snimit ću pack opening. Tako top skik očekujte svaki u nedelju jedno. Naravno pack opening. Da, dobio sam Hero Hazarda. Ne u FIFA nego u top skiku. Ne Hero, neke razne boje kao duga.
zavrtam, nego mi se svidio. Ajde, pokazat ću vam ga. Kad budemo otvarali te kopinje. Ajde. Ne daj mi. Ej da, snimit ću neke serijale. Od blata do zlata. Znači, to je jedan dobar igrač, to će verovatno biti Dybala. I sa njim, oko njega da budu sve oni bronzani, znate. I posle srebrni, pa gold, pa onda red gold. To su oni najbolji gold igrači. I kad sve to uradimo, onda ćemo završiti sa tim. Ajde. Sa tim ovim serijalom. Pa ću posle nove serijale na FIFA ću uvijek snimati. Ja i ostale igrice, ali FIFA nekako najviše. I gol. Kakav gol, Insigne. 3:0. Ne mogu da verujem. Kad pre 3:0. Ajde. Ajde. Jedva ga je prošao. A posle mu uzima. Znači, svima preporučujem da kupe Kondogbiju ako spajaju italijansku ligu. Utakmice osvojili smo kup. Znači, svima ga preporučujem, mnogo je dobar. Ako vam se ne svidi, to će vam ja, meni se baš dobro sviđa. Odličan je. Evo imam 5000. Ovdje otvorimo ovaj jedan gold pack. Aj, otvorit ćemo jedan. Ne, neću. Neću, otvoram pack. Već njima istako dosta ugovora. Kom je istako ugovor. Onda vi. Insigne. Njima ću dati ugovore. I još u sljedećem klipu ću odigrati sa ovim timom utakmicu i očekujte posle taj novi serijal. Znači, posle taj novi serijal, pa klik. I vidimo se u sljedećem klipu. Like, share, subscribe. Ćao!